yego yicishije bugufi, ariko urebye ukuntu yari ahagaze mu rukiko imbere ya Herode cyangwa se imbere ya Pilato, ntabwo yigeze acinya inkoro cyangwa se ngo abapfukamire. Nuko nyine abanyabugeni n'abahanzi bashushanya umusaraba batije amaso isoni maze bagashyira kariya gatambaro gahisha ubugabo bwe. Naho ubundi hari ubundi bushakashatsi bwemeza rwose ko abaromani babambye Yezu ku musaraba umutumburi yambaye ubusa gusa, abahisi n'abagenzi bamuseka. Biratangaje, yewe iyo ngeze hariya niho ntangira kwemera ko Yezu koko yari umwana w'Imana kandi akaba n'Imana. Kwemera kwicisha bugufi kariya kageni, kwemera kwinjira mu kababaro kangana kuriya, byatumye yesa imihigo ibiri. Umuhigo wa mbere ni uguhagarara mu cyuho imbere y'Imana maze agasabira imbabazi inyokomuntu aho iva ikagera, ibisekuruza byahise, ibiriho n'ibizaza. Gutyo akaba aciye inzigo burundu hagati y'Imana n'inyokomuntu. Umuhigo wa kabiri ni ugusenya ikiraro, ni ugusenya urwego Shitani yuriragaho ijya kubiba amacakubiri n'inzigo hagati y'Imana n'abantu, ikoresheje kwibona ubwibone, kwiba, kwica, gusenya no kubeshya. Amasaha makeya mbere yo kujya kwicwa ku musaraba, yumvikanye avuga ati, umugenga w'iyi si ake kageze, yatsinzwe, byarangiye. We yari azi icyo avuga, twe ntabwo twari tubizi. Uriya musaraba waciye inzigo n'amacakubiri hagati y'Imana n'inyokomuntu, ni nawo ushobora guca inzigo n'amacakubiri hagati y'abana b'abantu. Umuntu yatanga ingero nyinshi, ariko reka ntange urugero rumwe mu mateka y'u Rwanda. Mu myaka za 70, Habyarimana Yuvenali yakoreye kudeta Perezida Gregoire Kayibanda. Mu myaka mike ikurikiyeho, Kayibanda n'abandi basangirangendo be barabica, babica urupfu rubi rw'agashinyaguro. Yaba yarabitewe n'umuderi wa za kudeta, muri iyo myaka za kudeta zari zeze, yaba yarabitewe n'inama propagande ya runari, kubera ko ari inyandiko zisa n'izibyemeza, ibyo ari byo byose kiriya gikorwa nacyo cyabaye amahano mu mateka y'u Rwanda. Maze Shitani yuririra kuri ayo mahano, itangira kubiba inzigo n'amacakubiri hagati y'icyo yise abakiga b'amajyaruguru n'abanyenduga b'amajyepfo, yewe bigakururana bikageza n'aho bibyutsa ya macakubiri hagati y'abahutu n'abatutsi. Mu myaka ya nyuma, Perezida Habyarimana yagiye akora ibikorwa bisa n'ibigaragaza ko yaba yaragarukiye Perezida Gregoire Kayibanda, nko kumwitirira kiriya kibuga Aeroport Gregoire Kayibanda n'ibindi nk'ibyo. Ariko nyamara ntabwo byabashije kuzimya umuriro w'inzigo n'amacakubiri kugeza magingo aya. Ariko nyamara iyo aza guhagarara imbere y'igihugu n'imbere y'imiryango agasaba imbabazi kubera ayo mahano, ndababwiza ukuri, aba yarajimije umuriro w'inzigo n'amacakubiri. Ariko se guhagarara ugasaba imbabazi z'igikorwa nk'icyo bivuze iki? Bivuze kwicisha bugufi,
bivuze kwemera kubabara, kwiyambika ubusa, yewe no gutanga indishyi z'akababaro. Ibyo se ni iki? Ni umusaraba. Ariko rero ni umusaraba utanga ubuzima. None se ko Habyarimana yitabarukiye agasiga atakoze icyo gikorwa, ni ukuvuga ko inzigo n'amacakubiri tuzabana karamata ubuziraherezo? Oya. Haramutse habonetse umugabo cyangwa se abagabo bahagarara mu cyuho, bashobora kuzimya inzigo n'amacakubiri. Kubera ko burya ikibi ntabwo kiganza icyiza iyo hari abagabo b'ukuri. Kandi burya icyaha ntabwo ari gatozi. Icyaha ntabwo ari gatozi. Ndabizi imvugo nk'iyo hari abo itera umutwe n'ikirungurira, cyane cyane abanyamategeko. Icyaha ni gatozi mu bitabo by'amategeko by'abantu, kandi ni ngombwa. Iryo hame rigomba kubahwa no kubahirizwa kugira ngo abantu badashira batamarana. Icyaha ni gatozi mu mategeko y'abantu, ni ihame rigomba kubahwa no kubahirizwa. Ariko rero mu marangamutima y'abantu icyaha ntabwo ari gatozi. Niyo mpamvu uzasanga inzigo n'amacakubiri bishobora guhinguranya ibisekuruza n'ibisekuruza imyaka magana. Abahutu baraduhemukiye, Abatutsi baraduhemukiye, Abazungu baraduhemukiye, n'izindi mvugo nk'izo. Ibyo byose byerekana ko mu marangamutima y'abantu icyaha ntabwo ari gatozi. Yewe no mu marangamutima y'Imana rimwe na rimwe ntabwo ari iteka. Icyaha ntabwo ari gatozi. Niyo mpamvu ihana icyaha cy'ababyeyi kugeza ku buvivi. Imbere y'Imana umuntu ntabwo ari nyamwigendaho. Umuntu avukira kandi aberaho abandi. Burya umuntu ni abandi bantu, ariko kandi nanone Imana ni abandi bantu. Umunsi umwe Yezu yaratubwiye ati, ushaka kugira ubuzima buzima nankurikire. None se ni ukumukurikira kugeza hehe? Kugeza hariya nyine ku musaraba.